tubaye ikaze mu rugo imikino perezida. Nakoze cyane afande. Murakoze cyane. Uratunguranye rwose. Ariko perezida wundi ko bikure kuba bigenda mugani bajye bakureberaho nk'uburyo bivuze nabo ubutanze urugero rwiza cyane. Ni gutera ubwoba ko inzego zazagukurikirana zikakubaza uburyo burya ari ikintu mwitiranye. Afande ntabwo bisaba ko uri umusirikare. Ni umuntu wese wuba n'icyubahiro ugomba guhumura. Umuntu wese wamwita afande. Yes. Na so wamwita afande papa. Ni uburenganzira bwawe. Rero kuko abari bose wanjye ubwo ni wafande muri aka kanya. Turakwakiriye afande. Urakoze cyane. Umunyamakuru mpuzamahanga ukora igitangazamakuru cya Azamu akaba yaje guhurana na Rugaju riganye korera igitangazamakuru cya Radio Rwanda ndetse na Televiziyo Rwanda akaza kuvuga yuko uyu ni umunyamakuru ufite impano yigendera kandi ikomeye cyane we hamwe na Ruvuyaga bakaba bamaze kubemera bikuryo bukomeye cyane nabo mu kantu k'akito bakaza kuvuga yuko n'ubundi nabo nta handi bigiye ngo ni ibigo mpuzamahanga bitanga ubumenyi mu bijyanye n'ikwiga indimi bakaba bamaze kwiga cyane bakaba bavuga yuko abantu bose bakeka yuko nta ndimi bazi n'ubundi bagomba gutuza ngo nabo bakicara bakaza kwigamo n'ibintu bikomeye cyane umunsi mpuzamahanga w'imikino y'amakipe yo mu Rwanda yari yateguye ya gishuti yo kuri Rayon Day ndetse na Simba Day n'ibintu byari umuriro kuri kira 5-5 twongeye kubaha ikaze mwese mukurikiye Boom Way kuri mikro ni Gacha Honore make sure to subscribe amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba ndetse n'abo muri diaspora mwese ikaze muri Opera Arcade Sport ubu tukaba tugiye kurebera kuri Rayon Day byari bimeze gute nuko ikipe ya Rayon Sport ateguye umunsi wa Rayon Day ikaza kuzana n'abahanzi benshi bagiye batandukanye kugira ngo basuzutsa abantu bose bari bitabiriye uwo munsi nuko umukino waje kuza kutangira ku isaha 12 zuzuye z'umugoroba ikipe ya Sport ikaza gusoza umukino itsinzwe igitego kimwe ku busa n'ikipe ya Azamu. Ikipe ya Azamu mwibuke yuko ya kipe izaza gukina n'ikipe ya APR mu mukino mpuzamahanga. Ikipe ya Azamu ikaba yazanye abantu barenga 60. Ikindi twababwira nuko kuri uyu mukino amatike yose yamaje kugurwa 5-5 na hamwe amatike yarakiri ku isoko isaha y'isa 6. Mureke tujye muri Simba Day. Ikipe ya Simba yo muri Tanzania nayo kaba yamaze gutegura umunsi wayo umunsi wo kwa gatandatu ku isaha y'isa 12 ikaba yaraje gukina n'ikipe ya APR ku munsi wa Simba Day. Byari ibirori bikomeye cyane kuko naho amatike yari ikaba yamaze kurangira kare cyane kubera yuko aya matike n'ubundi arakunzwe kurusha ayandi cyane. Yaje kurangira umukino ikipe ya Simba Day itsinze ikipe ya APR ibitego 2-0. Aya ni amakipe yo mu Rwanda yombi yamaze gutsindwa imikino ya gishuti yari yayiteguye mpuzamahanga n'amakipe yo muri Tanzania. Ese shampiyona mu Rwanda iroroshye kurusha shampiyona yo mu gihugu cya Tanzania? Ni ibintu byumvikana 5-5 n'ubundi nuko amakipe yose yo muri Tanzania akaba yamaze gutsinda amakipe yose mu Rwanda byerekana yuko shampiyona yo mu Rwanda yoroshye cyane kurusha shampiyona yo mu gihugu cya Tanzania kuko ifite n'amafaranga menshi agiye atandukanye kandi ikindi nuko n'abafana bayo amakipe muri Tanzania bakaba bakunda kuzura amasitade ku buryo bworoshye cyane ariko mu Rwanda bikaba yuko baza ku mukino bateguye kandi ukomeye cyane wamamajwe bikabije nuko n'abasesenguzi bagaragaza yuko bavuga ko amakipe yo muri Tanzania akomeye cyane kuko n'ubundi Tanzania ishora amakipe menshi mu mukino mpuzamahanga kurusha mu Rwanda byerekana yuko shampiyona mu Rwanda igomba gushyirwamo imbaraga zikomeye cyane kuko n'ubundi aya makipe ari gukina umukino mu Rwanda mu mukino mpuzamahanga mu myaka 15 itambutse n'ubundi APR cyangwa Rayon Sport zakunaga kuzitsinda ku buryo bworoshye. Ese shampiyona mu Rwanda izageraho yivugurure kuko n'ubundi abafana ba Yanga bakaba bavuga yuko ngo APR ngo ari intare ikangutse. Ese ni kuriya ikabuka batsinda ibitego 2-0 tukaba tuzayirebera ku munsi izakina n'ikipe ya Azamu mu mikino mpuzamahanga. Natwe turari kugana kugira ngo dukomeze gusesengura 5-5. Ibuka gukora subscribe kuri wowe tarayikora nimba na Rwango.